Hallelujah. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you today, Timen Gauras. Tu'y kaming ano, ang mag-receive ka rin sa Sika, God, iti healer. Sika, iti tunay nga health, life. Manakat nga ngam iti sakit. Kinonquer mo amin nga sickness and diseases through Jesus Christ our Lord. So dawaten mi, Father, the manifestation na gito'y babayan ti revelation and experience nga may reveal can may experience me through your word. Thank you, the revelation nga ma-receive mi manan can manifestation, experience, iterating aldaw. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Tibiyag tayo. Doon iti challenges, iti panagbiag. At may isa nga challenge, mapadpadas, faith. Amen? Challenge, health. Amen. Nagitoy iti may isa nga mapadpadas iti biyag. Nupay adupay nga mawan iti tao nga han nga magna iti trials iti pamati. Amin nga pamati matisting. Iso day 1 Peter nga iti faith tayo matisting kasi more precious than gold. Iti faith. Amen? So nga, may sa katististingan na ditoy. So now, kailangan nga may ground tayo ti Word of God. So tatamanan, tuloy ko day inrugik nga suro ka na kayo na palabas about the power of the cross. Na isuro kay Jai nga the message of the cross. Dayan ti power. Ang nga Jai symbol, ang nga Jai crucifix. Kaya nga Jai symbol. Ang nga Jai agkas Jai kay Jai. Iti power ti cross, the message ti cross. So nga kailangan nyo nga maawatan lagi doy. Okay. So first, nakitaan tayo manadata, iti typological type, iti cross. Ay suro ka na kayo, nagiti dadumay na palabas. Tata, papantayo, ijay, Deuteronomy chapter 21, beginning verse 18. Dito yung studying the typological type, the cross. Dati istorya ti Lord dito'y linteg. Compare tayo madamdamay jay naramid ni Jesus. Okay. Basa verse 18 to 23. Suppose a man has a stubborn, rebellious son, who will not obey his father or mother, even though it is his dignity. Tuloy. In such a case, the father and mother must take the son and elders as equal part of the family. Panday the elders. The city. The parents must say to the elders, this son of ours is stubborn and rebellious and refuses to obey. He has broken and honor. Okay. All men of his sons must throw him to death. In this way, you will purge his evil from among you.
Tuloy. If someone has committed a crime worthy of death, and he seeks to live in harm, the body must remain hanging from the tree overnight. Okay. So makita yo, nataramidan na, barbarsakan na din, maibitin ijay, kayo. Verse 23. You must bury the body immediately, for anyone who is hung is cursed in the sight of God. In this way, you will prevent the defilement of the land that the Lord your God is giving you as a special possession. Okay. Defilement or curse. Pantayo ijay NIV. You must not leave the body hanging on the pool overnight. Be sure to bury it that same day, because anyone who is hung on a pole is under God's cursed. You must not desecrate the land the Lord your God is giving you as an inheritance. So makita yo jay from 18 to 23 ti istorya. Under the law dito ya. Istorya no dati hanga kabagbagaan nga ubing. Ipanda ijay ayan iti elders. Iti panglakayon ti city. Ket judge sandari ay. Ketipang judge da, barbarsakan na gana matay. And then ibitin na ijay, kayo. Ti purpose na diyay, tapno maikat, jay cursed, ijay nga city. Ulita ka, tapno maikat ti lunod, ijay nga syudad, kailangan nga jay tao nga diyay, nga nakabasol, maibitin ijay kayo. Mandang ibibitin overnight. Kailangan nga maikat iso na jay kat ipunpunda, ikalida ijay matlangal daw. So moyo ka di nga da ito't nangyari kay ni Jesus. Iti ijay cross. Apan inbaba ni Joseph Arimatea. Na di bangkay ni Jesus. Tasaan nga mabalin, overnight ijay cross. Men, so nga impunpunda, ijay Friday. Natay ijay Friday matlang. Ulit ka ti power na ijay, tapno maikat ti curse. Okay, kailangan, nagito ti revelation ti cross. Shadow na ito ya. Ti tunay ni Jesus. Itata, iso nga ijay cross ni Jesus, haan nga nag-overnight. Napandain baba nga dagos, nga ipunpun. Tadadjay nga itiwe, nga maikat ti curse ijay city. No tatako ma ni Jesus, na i-crucify hala nga para ijay city. Na i-crucify ni Jesus para ti the whole world. Amen. Na i-crucify, na ibitin nila kayo. Tapno ikatena jay curse. Alaan na jay curse. Ti diferensya na dagitoy, daytoy under the law, nakabasol nga talaga daytoy tao. Isu nga na i-curse jay lugar na, taada isu na nga nakabasol. Isu nga, kailangan nga matay. Jay nakabasol tapno maikat ti curse. Ijay city. Di diferensyada kini Jesus. Ni Jesus, nga po tayo awan, basbasol na.
Ngam apay nga naibilang nga managbasol. Jay basol tayo ti innala na. Datayo kumati ma-curse. Datayo kumati mabarbarsak. Datayo tinakabasol. Pero din mind ni Jesus, innala na amin di basol, so nga isunat ti na i-curse. Kunana di Bible. So nga na ibitin ijay kayo. Hallelujah. So na jay ada ijay Galatia. Okay, tapno maawatan tayo di power ti cross. Typological type. Galatia 3:13. Compare tayo dito eh. So nga dito di batayan, ti power ti cross. So verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law, by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Oh, ayan na di. Nagapuan na di, Deuteronomy. Kinote ni Paul na ito, ijay inbasa tayo tatay. Nga ti maibitin ijay kayo na i-curse. Kasano nga na i-curse ni Jesus? Katawan basbasol na. He took upon himself the sin of the world. Inala na ijay sarili na ti basol ti lubong. Basol ti tattao di ti lubong. So nga isunat ti naibitin ni ijay cross, tapno ikatena jay curse. Ikatena jay curse. Ikatena jay curse. Ikatena jay curse. Kat may nga curse, sakit. Nya tilunod, tilintag. Saksakit. Isu nga inala na jay basol tapno maikat ti curse na ibitin ijay kayo ni Jesus. Isu nga inalanan. Isu nga dinalpas no ijay under the law, no nalpasen nga naitabon diyay na ipunpon maawanan jay curse. Hallelujah. So that's the meaning, that's the message of the cross. Hallelujah. Isu ka diadan ni Jesus ijay cross na ilulunod. Isu nga inpunpun na the same day. Tapno ti blessing umay kadagiti hintil. An nga Hudyo So nga kanang kungod nga ibaga ti gospel for the Jew first and also for the Greek. Tinaramid ni Jesus nga gospel para Hudyo ken para hintil. Pinulpil na jay law ken pinulpil na dajay bayad ti law jay Garden of Eden. So nga for the Jew and for the Gentile. Hallelujah. So no nga rod inpunpun ni Jesus stickers. Kada dyan managdakdakas nga tao, inalanan, pinataynan ijay cross. Idiawan nga rod kada tayo. Ti dapat nga ma-curse if we believe. Dito i-fight mo, ijay curse. Ang lumablaban, ijay sarilim. Iti i-fight mo, jay faith mo, ijay cross. Jay knowledge mo, ijay. So you need revelation.
So nga tikaralag tayo, reveal the cross, the message of the cross to me. Amen. Amen. Tauray maawatan tayo, Lord, di panunod tayo. Handa maawatan, ijay reality nga kunak. So umay lata, dajay curse, paspastrakan tayo lata, han tayo nga iris-resist. Han tayo nga makaresist. Tatimang resist lang ijay, the power of the word, the power of the gospel, the cross. Taijay lang nga naabak. Amen. So kung kuna tayo lang, Lord, napnuan ka ti ayat, mangagas ka, mangpakawan ka, kung kunang kot, awan ti amum ka dagitoy. Awan ti basis mo, awan iti foundation, chay faith mo. So nga kailangan nga amum dagitoy. It is finished. And that it is finished, curse. Di may sa nilipas ni Jesus Christ, the cross, curse. And it is finished. Kunana, nalpas jay curse. Pabaling nga generational curse, inheritance nga curse, personal nga curse, nyaman na dyan nga curse, it is finished. Tinang ala ijay, dyan nagbalin nga managbasol nga ni Jesus, tadya rebuildi kumakit, timadjadsan. Pero na Jesus nga wan basbasol na, tinadjadsan because inala na amin. Jay basol ti pagka-rebellious. So nga, dyan na i-curse nga city or lubong or tatao na bayadan iji cross. Iso nga no da jay, amom day, i-personalize mo ako na da. I-accept it, iji biyag mo. It is finished. Awanak iji curse. Jesus took upon himself all curses and nailed them to his cross. Kasjay, ti kasta ti lumaban, ti i-fight mo ni Jesus. Faith mo kini Jesus. Babaan ti knowledge, revelation, the Word of God. Hallelujah. So awana ka di curse. Adagi di blessing ni Abraham. The blessing ni Abraham health. Jay every day, na confession mo, meditation mo. Kana, nga pasok na jay tulang mo. Tati Word of God, ti pinitrito na nga rod, jay nagbatan ti kararwa ken Espiritu, nagsusuupan ti tulang, ken pata. So kahit nasa that is your bones. So spirit, soul, and body, penetraten the gospel. Kasi di kasana. So kakailangan, ngay dyan yung i-receive, nga you are healed. So anuhan nga ag-click di lihans, ag-click di dyan. Tada dyan may ililihans, matumba pa'y, pero awan nga rod iti word of God kanya na, sometimes awan te confirm ni Lord. Ijay biyag na. Tangarot te confirm te power the Holy Ghost, the gospel. So no minsan oray matumba de tao, ang ag-manifest the health. Taawan jay word nga ni-receive na. Tandaanan nyo, halos amin nga nagasan the Bible, your faith has made you well. Ti pamatim tinang paimbagking ka kasi ay. Kat amin lagi dyan,
Ada revelation na kung nakaroon. Tajay balo, ada revelation na. Jay Canaanite women. Na revelation na ni Jesus the Lord. Kat isuna kasla aso nga mangan ti margreg ti sigirok ti lamisaan ti apuna. Apay nga kasay tinsungbat na? Hintil isuna Awan right na kumai jay blessing. Nga because of faith na iraman isuna. Jay blessing ni Abraham. Hallelujah. Jay Roman centurion, revelation na. May saka opisyal. Sungag sa uka lang. Umimbag jay servant ko. Amo namat nga ni Jesus King. Ni Bartimeo nga amo na nga ni Jesus, Son of David. Naisunad jay, nai-promise ka ni David nga umay. Nga kapututan ni David nga king forever. Iso nga makita yung adaming revelation na. Diyan kukutal nga Asa nga pulo, anya revelation na. Ni Jesus, jay high priest, nga mangi-declare nga nadalusan diyan kukutal. So, very important the revelation. Tayo revelation na magkaroon ka ti faith. So, kailan na the revelation mo, ijay cross. Ulitak, ijay cross, so naibitin ni Jesus, tay katena jay curse, inala na aming nga kinadakas, tapno may kat ti curse, dito'y earth. For us. So nga naikatan, kanay cross, naipunpunan, nagungaran. Dadjay pa'y idi may katikers, han pa'y nga agungar. Ni Jesus nagungar pa'y. So, mas powerful. Jay naramid ni Jesus, kaysa jay tao nga managdakdakas ijay under the law. So nga awanan ti curse, kada tayo. Napan ka ni Jesus. So na uro ipapilit jay curse, nga agistay, ipapilit mo mat, nga awan. Deti kasta ti maagasan. Amen. Hallelujah. So nga dinaduman no inlians mo kat saan nga nag-work. Awanan konformi turturungan dan. Pormin nga mangilot kas kada albularyo kas kada. Kasi kung na pinanas ko mat nagpailihans, anak ka na agasan. Wala ta na lang ti amum. Ngapti tunay nga healing, the word. Amo yung matay Proverbs 4, 20-22, the word is health to all our flesh or body. Okay, sige man. Pagkita ka na kayo, word titunay nga talaga nga medicine. So na dati amom iti word about lihans, mabaling ka magasan. Okay, mapantay man dyan. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Tuloy. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life. Amo tayo the word life. To those who find them in health to a man's whole body. Oh, you see? The word, the health. Anya nga word, the gospel. So now, mom, the word about the cross, that is healing for your body. So, ngahan nyo lang ibagbaga nga,
Tisao, agas. What kind of word is that? The word of the gospel. An nga jay word of the law. Proverbs 3:5-8. Inayon ko lang na ito. Kailangan ma-teachingan tayo ka ito. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Hallelujah. So, nabagkaroon ka di understanding, understanding, kagapukin na po Diyos, in the word. Health, the supply na di to your body and your bones. So, the gospel, so nga the cross, amin nga kinadakos mo, nala na Jesus. Pasol mo, nga dapat ka kumanga ma-curse, napan kini Jesus in the cross. So nga din na punpun na jay curse. Tinagungar, nagbaligi. So it is finished. Sickness and diseases, curse, nalpas. Jai de meditate you. An nga jay sakit, the jay finished work ni Jesus. Amen. Susublian tayo Galatia chapter 3 verse 13 and 14. 14, mapan tayo verse 14. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. So nga through Jesus Christ, kailangan bilibam ni Jesus. Kailangan may relasyon ka ni Jesus. Takin ni Jesus nga flow that a blessing iti health. Tauray na ilan sa jay cross, uray binayada na ti curse ti the whole world, nuhan ka nga mai-connect ka ni Jesus, haan nga ag-flow jay blessing ni Abraham, nga health. Healing teaching tayo, so nga, iso ti bangbanggitan tayo dito. Hallelujah! So nga kailangan, ang oray nilipas na, believe in Jesus. May relasyon ka ni Jesus. And gana nga mailasag ken kadya revelation. Amen. So nga oray awan sakit pa lang, i-meditate mo na ito'y. Ang nga intulad na sakit sa kag-meditate. Naladaw kan, numamingsan, napigpigsan dayay pain, napigpigsan dayay inbagati doktor dan the cross. Pero, iti cross ni Jesus, iso ti kapipigsaan nga agas. Because His life, iti kapigsaan nga biyag. Amen. Panunutan nyo dihay. Nohaan nga ta nga natay ni Jesus Christ iti cross, ada nga ta iti dadu mga alternative nga mang ikat ti curse. Think about this. Nohaan nga natay ni Jesus iti cross, naikat nga ta ti curse? No. So nga oran yan papapanam, you're still cursed.
Tatinang ikat lang ti curse, dyan na ibitin, ijay kayo. Sungor nga ibaga-baga tayo. Ano kayam nga ikatan ti curse, ijay biyag mo, kauray hanga na ilansa ni Jesus, ijay cross, hindi mabalin mo kumati, maisalakan, kauray gayam hangan at natay ni Jesus. Pero awan tinaybagay jay, gapulang inaramin ni Kristo, na naisalakan tayo. Sungahan mo kaya ti maagasan jay sarilim without the cross. So you need to accept nga only through Jesus Christ. By His death and burial and resurrection, nga na-set free ka. Dati panang accept, panang acknowledge kay ni Lord. So nga in all your ways, acknowledge Him. Paisuda jahay, the health for your body. Amen. And nourishment to your bones. So the blessing of Abraham might come on the Gentiles, ang Jew, through Jesus Christ. So ngay day cross, Gentile, ti maysa nga intrabahuan ni Jesus. Datayo ti hintil nga believer. Amen. Next nga typology. Hallelujah. Numbers. So iti message ti cross. So dagito'y kumati afteran dagijay tatao. So ito iti makaisalakan. Makaisalakan ti basol, ti sakit, lunod. Pati lunod ti poverty, aday jayan. Aming nga road nga curse. Okay. Verse 6, tayon. Ditoy, permi manan, tagijay nga Israelites, tiririda iti kadada di wilderness, riririda di makan. Okay? Kaputan naririda, nang ibaon ti Diyos ti ulag, ulag, adu. Verse 6, in the Lord sent fiery servants, umapapoy, or bronzy, kasla bronzy nga ulag, among the people. And they beat the people. Kinagat na nagiyata tao. And much people of Israel died. So talaga nga, daulag nga talaga ito. Ang lang sa sauna ito literal. Idatang, hindi matmatay tila tao. Dumawat na kini Moses. Iti solusyon. So, basa verse 7. People came to Moses and said, we sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us. So Moses prayed for the people. So makita yun, naririda ng amnawada, kasapulan na, sada manon piman mapan, talaga nga humble ni Moses nga talaga. Duma pastorya kat, o ano na, anan nga karada, gusto ko na. Kun gunayo, kunana. So nga dapat na dyan ti adalan ti pastor. Kailangan nga, jay heart ni Apo Diyos nga talaga ti-apply mo at any time. Amen? So, yung kararagan ni Moses. Kat ti solusyon ni Apo Diyos, verse 8, The Lord said to Moses, make a snake out of the top of the pool. Anyone who is beaten can look at it and live. okay. So, that is solution.
Ti solusyon ni Lord, mangala ka ti sinanulag, mangaramid ka, ti sinanulag, nga bronsimot lang. Kat ikabil mo, ijay kayo. Amen. Kat sino man nga kinagat ti ulag, kinagat na, sino man nga kinagat ti ulag, no kitaan na day sinanulag ijay Paul, day kayo, agbyag. Maikat day gita ti ulag. That's the power of the cross. So nangaramid nga ron ni Moses. Kat inaramid na diyay. And Moses made a serpent of brass. Inkabil na diyay Paul. Amen? Kat sino man nga kumitay diyay, uray kinagat ti ulag, nagbiag. Iso nga dahil the Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kumita ka kini Jesus. Pero di may sa kitaan misuna, di pa nakai-crucify na ide cross for you. Hallelujah. Nyati kitam? Ni Jesus, nga ilan sa ide cross. So ako na ni Paul nga rod, nga na di preaching na. One thing decide ko nga mo, awan nga ni Jesus, nga isuna na i-crucify. 1 Corinthians chapter 2 verse 2 di ay. Hallelujah! So nga nakita ti fokusan niyo, ti healing. Ano day lihans ti fokusan niyo ni Jesus. Tano mailihans kayo, adda ti power. Amen. Kaya no makilaban kayo, ti i-fight your faith. At dato'y Bible, fight the good fight of faith. Makidangadang ka tinasaya at ngadangadang. Good fight di ay. Kasam laban kat good fight. Nasaya at nga panakidangadang di mamati, good fight. Ang jay sangit mo, ti ilaban mo. Ang aday apay nga, siyak pay laeng. Jay abus sayap ko ma. Siyak pala nga makigimgimong nga agtatay. Ang aday jay ti ilaban, jay faith mo. Kaya Jesus. Harabahayarabase. Indalabahanda. Amen? Malalayo ba? Kakasapyo ti Revelation? So, sino na ito'y? Sino ti kin-picture dito'y ulag nga naikabil ijay kayo? Nga kailangan nga kitan ti tao. John chapter 3, verse 14. And claim ni Jesus na ito'y. Hallelujah. Kasi di typological type of sermon. So nga apply ko kada kayo na ito'y tapno tinaduma-duma nga anggulo baka isut pakaawatan niyo. Anya maawatan ti typological, awatan niyo iti textual, at nuhan niyo maawatan pa lang, hindi mapantayo iti topical. Okay. So now, just as Moses, kita nyo, kinot ni Jesus. Just as Moses lifted up the snake in the desert, isura ito'y. Numbers. So, the Son of Man must be lifted up. Kas ano di panangibayog ni Moses ti sinanulag ijay litang, ijay Paul,
kastamet ti anak ti tao. Verse 15, that everyone who believes in Him may have eternal life. Santo mapan ija John 3:16. Amen? Oh. So kitaan nyo, kinote ni Jesus. No kasano pa nang ikabil ni Moses nan ulag ijay litang ijay Paul, kastaak met. Kastaak met. Kuna ni Jesus. Maikabilak met ijay kayo. Tapno sino man nga bang bilib, madaan ti biyag ngagnanayon. May sa di jay. Tati picture na, di jay gita ti ulag basol. Ulag is Satan. Suna jay serpent. Amen. Tigita na sin. Okay. Awatan niyo. So no kumita kay jay inaramid ni Diyos jay cross kat bilibam di ay for you ma-forgive ka, madalusan kay jay basol, may kat ni patay, umaiking ka ti eternal life. Kat noon may ka ti eternal life, nayo na di ay healing. Because the life ni Jesus is healthy life. Awan sakit na nga biyag. That's the power of the cross. Sungahan mo lang nga panpanunotong cross. At the cross, where I first saw the light, and my burdens of my life rolled away. It was there my sins. Okay? Kanta-kantaan tayo na dyan. Nakita ba nga talaga the light of the cross? This is the light of the cross. Na ito'y tilawag na nga dapat nga makitam. Mapicture mo yung biyag mo. Nga naabakan ni Satan ni cross. Naabakan ni basol. Naabakan ni patay. In mayan ti biyag. If you believe in Jesus, nga na-crucify, nga natay kat nagungar, adang ka ti life eternal. Katajay ti life nga healthy. So you have health by His life. Hallelujah! So nakita nyo, dajay, Matthew chapter 8, 16 to 17, dagitoy ti kinukot dagiti inmonuna nga preacher or dagitoy iti naramid ni Jesus nga ipipreach dagiti kakadua. So nga tihan nga mang believe nga mangagas ni Jesus ata nga believe ijay cross. So nga ulbud dagijay nga preacher. Anda nga preacher of the good news. Religious dagijay. Pariseo Sadduceo. Verse 16. When evening came, many who were in distress were brought to Him, and He drove out the spirits with the word, and healed all the sick. So makita yo, nagasa na aming masakit, kinas out na aming nga demonyo. Ijay nga time. Literal na ito yung nangyari. Ang spiritual na ito eh. Healing of the body. Amen? Deliverance. Now, ti finulfill na dito'y jay nakot ijay Isaiah. Isaiah 53. Okay. Sige basa. Verse 17. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Oh, Isaiah. Now, He took up our infirmities and carried our diseases.
Oh, he took. Inala na dyan saksakit. He took upon himself. When? Kaano na ito yung naramid na? Ijay cross. Binakla na the cross. Ang gana niya ilan sa ijay cross. He took upon himself our infirmities, sicknesses. Iso nga ni Jesus, mga gas, tayo nga road to mission na, idinatay ijay cross. Bahaya. So, no, basa-basaan nyo na Isaiah 53, iso te kinote ni Matthew. Hallelujah. He took upon himself. Kat no inala na, apay nga alaam manen. Apay nga saan mo ngay alaho. Apay nga iganam, kat inala na nga rod. Apay nga makiagaw ka pa lang, kaslakan na pigsa. Kayam ba, nuhan ng inala? Iso nga i-give up mo kit din, delaing mo, dahil kakayaham, believe in Jesus. I believe. Inalam amin nga saksakit. Amin nga para kanyak napankin ka. Kat inlansam medyo cross intanam mo. Kat nagungar ka. Pinarmak mo amin suda for me, for my body. Nagiging meditation na rin ito eh. So nga isot kinot ni Peter. Ito 1 Peter 2:24. Isaiah mo lang dayay. By His stripes, we are healed. Ulit at stripes, 40, 39, in saplit tilo. They one nga stripe, so they kabil ni Father God at the cross. That's for the Jew and for the Greek. Dahiti kumplito nga stripe ni Jesus, makay 40. So nga for the Jew first, and also for the Greek. Hallelujah! Awatan niyo. Nabasaan nyo dahil saya, sa plitak, kunan ni Apo Diyos eh. Adati, ikabil na, isuna nga mismo. Basaan tayo dahil, i-end tayo dahil pa. Ito'y typological. Okay, Isaiah 53. Let's read that verses. Tabasiti ay. So nga, by His wound, the Greek word na dahita singular eh. Ang plural. Kita akat mulop. Kunana. By His mulop, we are healed. Singular. So kitaan nyo ay 53 verse 1. Sige, basa. Who has been our message in whom has the arm of the Lord been revealed? Redeem you out before him like a tender shoot, and like a roll out of dry ground. He hath given you your majesty for the hearts to be, not in his appearance that he should desire him. Okay, agasan nyo na ta. Awan ti gugwapo na ata. Minalo-malo na piman. Ang adi awan gugwapo na nga dati. Gwapo nga gaputi. Panakasapsaplit na awan gwapo na. Tapno sikat gumuwapo. Kasi amin na kita, that's for you nga rod. Amen. So nga awan tayo maka-attract nga buya na, kasi no ma-attract kamot ngay. Kana bugbog, dara-dara. Amen? Okay, verse 3. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one who made high. Kitaan nyo Sige. Nayadan tayo. He was despised and rejected by mankind. Tapno na tayo ma-accept tayo. Amen? A man of suffering and familiar with pain.
So nga ijay cross, inala na amin nga pain, ut-ut, sakit tibagi. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and we held him in low esteem. Kaya di pa nakita rin ni Jesus. Verse 4. Surely you took up our infirmities. Oh, He took up our infirmities. Ito'y NIV, dito'y Bible ko. He took up our pain. Inala natin ut-ut. Wala ta na baot-baot nga rod. Ito'y cross. Narikna natin ut-ut. Di dyan nga binayadan ti sakit. Kay sunat ng ala. Nyapiman kung gunana nga nag-ut-ut-ut ti bagina kat antayo maagasan. Rabahaya. Sige, surely, kung na pa, He took up our pain and bore our suffering. Okay. Yet, dagiti tao, we considered Him punished by God. Ti kunada, ket dinusa ni Apo Diyos. Stricken by Him and afflicted. Iti amuda. Verse 5. But He was pierced for our transgressions. okay, naduyok. Isu nga kita nyo dito, for how many years? Nga in prophesy na Isaiah dito santo mapulfill. Santo mangyari. So talaga prophet na Isaiah. Kitkita na ni Jesus at that time. Okay, but He was pierced. So naduyok na tibakrang na nailansa. For our transgression. Kapukadi sa lungasing tayo. So nga kalada jay managsalungasing nga anak. Inala na diyay. He was crushed for our iniquities. Gapudik kina dakas tayo. The punishment that brought us peace was on Him. Amen. So nga pati peace in trabaho na. Kapya kini Apo Diyos, tal na. And by His wounds, we are healed. At ada kinot ni Peter. Hallelujah. So makita yo, talaga nga nainayon ijay cross ti healing. We, kuna na ijay, we are healed. Verse 6. We all, like sheep, have gone astray. It's not us as turned to our own way. And the Lord has laid on Him the iniquity of us. O, kita nyo, in the Lord has lead on Him in kabil na amin. Jay kinadakas tayo na ikabil kini Jesus ijay cross. Na ikabil di saksakit. Na ikabil di pain. Na ikabil di suffering. Hallelujah. Sana inlansa, isuna tinagrigat, suna tinang experience, the punishment. Amen. Isungan niya ngay piman daya ngayon workout na. Tilang may bagbaga ka na tayo no may preach. Sino timang believe ija report me kung kuna na Isaiah? Sino timang believe ija nga message me? Datayo dapat. Biliban tayo na ito'y nga message. Amen. Ulitak nga rod, apay nga no jay basol, nga nadalusan ijay blood. Believe ka. Ano makabasol ka, Lord, forgive me. Salamat jay blood mo. No pa'y masakit. Anay bagahan, Lord, thank you for healing me. By your stripes. Thank you for healing me. You took all my sickness away.
nailed them to your cross. Hallelujah. Verse 7. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was yet like a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearer is silent, so he did not open his mouth. O, dito di main interview. Even diyan ni Pilato. Dati time nga na nga i-open, itingiwat na. Kasla maparty isunay dyan. Amen. Okay. Verse 8. By operation and judgment, he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people, he was punished. Oh, kita nyo. Gapude transgression tayo sa langasing tayo. He was punished. The punishment kuma, tilo, lo the Garden of Eden ka na tayo kumadi ay, pero napan kanya na ije cross. Tuloy. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his stead. Though he had done violence, nor was he his. So makita yo ha. So nga na punpun ijay, tanam ni Joseph Arimatea nga baknang. Amen. Amo ni Isaiah na kita. Na-reveal kanya na. Sige, verse 10. Yet it was the Lord's will to crush him. The Lord's will to crush him and cause him to suffer. Ni Apo Diyos di ay. Tinang aramid, matlang, haan nga talaga, maaramid di ay. No, haan nga ni Apo Diyos, ti, nang ialaw. And, He will see his offspring and roll his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. yan. So, kita nyo, ag-prosper. Dadya ngayon naramid ni Jesus. Verse 11. After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear iniquities. Oh. So nga inawit na nga talaga. Sige, tuloy. Nga na last verse. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide his spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and he was numbered with the transgressors, for he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. So makita yo. So nga datulisan nga kadwa nga ilansa. Ti kuana de kasla isunamet na ibilang nga kriminal. Just for us. Na misuna kat awan pay basbasol na eh. Binigbig je may isang tulisan de ay. Amen. Ada revelation de tulisan nga may isa. So ako na naglagi pendak to nagturay ka nga king. Anang ako na naglagi pendak to ano matay tahan ako na. Nagturay ka kas king. Ada revelation na. So nga very important the revelation na ron. Apa na dyan nga revelation na dyan nga tulisan. Amuna nga king pa lang ni Jesus. Kat na i-crucify lang ron. Amuna nga one basol ni Jesus. Hallelujah. Ora bahaya. So nga na forgive. Nakipagyan ni J Paradise. Kitaan nyo ti effect na, no bilibom. So no bilibom di stripes, bilibom nga inala na di suffering, di pain. Maagasan ka. No bilibom nga inala na di basol mo, ma-forgive ka. No bilibom nga inala na di curse, mabindisyonan ka. No bilibom, agbiag ka. Amin, nagidya nga in-workout na. No bilibom, umaiking ka. That's a power na. So nga healing,
Ada ijay power ti cross. Hallelujah. So, iti ipangrugyak, no, i-claim ko, my health, thank you, Jesus. Ti panang alam amin, iti pain, sickness and diseases. Inalam jay bagim, jay para kumari ito'y bagig. I believe ngayon lang sa amin jay cross. I believe ngayon tanam mo kat nagungar ka. Kat inpayat mo amin na dyan. They are all defeated now. So I have your life. I have your health. Kunak-kunak lata. Uray no negative ti situation. Negative ti feeling. Because saan nga aglangsot, chay cross. Awan ti ulbod, ijay work out ni Jesus. That's the truth. And the truth shall set you free. Tumakder tayo, hallelujah. That's the message, power of the cross. Itong mga dito ay dagiti, kaya't na-receive dagiti nga revelation and healing in Christ. Believe in Jesus. Kumita ka kini Jesus, ay sunat kinang aramid amin. That's the grace. So nga libre ti healing. Tabinayadan ni Jesus for you. Amen. Libre. Awan bayad na. That's the grace. Shakalabahande. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Di panang alam amin ti suffering and pain. Sin and curse and death. In lansam amin jay cross. Kat intanam mo. Kat nagungar ka. Di may katlong aldaw. Na-conquer amin dagidyan. Itinagbiag ka, Lord Jesus. So we believe in you. That's for us. Narabid mo amin di jay para ka na kami. So we accept. We believe. Adan ka na kami dagito. Tayo di na-receive na ka. Na-receive min amin dagito. But we need the revelation and experience. We need manifestation. Harabahan. Touch our lives. Our spirit, soul, and body. Reveal this truth. We need knowledge, revelation, and understanding. Oh, Rabahaya. Oh, the spirit of understanding, the spirit of wisdom and knowledge to reveal this truth in our hearts. Indiridikia. Shikalabahandi. Indalabahan. Come on, let's pray. Shikiridabahan. Yes, amen, Jesus. Nalipas mo amin jay cross. Nagitibasbaso, saksaki, lunod, aramid ti demonyo. Naabak na amin jay cross. Intanam mo isunan. Kat inpabuyang di pa nakaabak na, idinagungar ka, O Lord. Shakalabahanda, that's for us. Para ka na kami diyan. Para ka na kami nga individual. Para din na ito nga church. Para di family. Urabahaya rabasya.
Jesus. Jesus. Thank you for this victory. We have victory in Christ, in your name, Lord. Shakalabahande. Hallelujah. Hallelujah. Open our spiritual eyes, our spirit. Enlighten our understanding. Kaya ma-experience me na ito, Ama. Ma-experience me the reality. O Rabahaya, Rabahaya. Inderebaseke. Hallelujah. Hallelujah. Receive Jesus. So dapat ba ito yung hanggapan na receive ni Jesus, receive mo. Na ni Jesus na tayo day cross, kabugin ka. Ni Jesus is Savior. Savior of your soul. Savior of your body. Your spirit. Yarabahan de. Yarabahan de. Yarabahan de. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, amen. Father, we need the anointing. We need your spirit to confirm your word. Your spirit to reveal this gospel with power. Jesus' name. Yarabahanda. Padarito din man. Magpa-pray. May kayo sa ako. Yarabahanda. Come on, continue to pray. Yarabahanda. Yendarabahaya rabasa. Yendarababababa. Sige, lagyan pakararan. Biliban nyo the power of the cross. Biliban nyo the message ni Jesus. Jesus. Shakalabahan. Hallelujah. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka, Lord. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka. Shakalabahan. Yes, Father. We believe in Jesus. We believe in His finished work. We believe in the gospel, the message of the cross, the message of His crucifixion, His death, and resurrection. We believe in Jesus. So touch our lives, touch our spirit, touch our soul and body. Manifest your glory, the glory of your help, the glory of your blessing,
Hallelujah. Lord of man, Brother Chester, Isaac, and Mrs. Umay kayo, tada kayo di may pray, karakwara. Sa lutsudan nyo, di may kararagan. Come on. Come on, release the anointing that is in your life. Yes, amen. Yes, amen. We pray for manifestation of health, power, healing. We pray for deliverance. We pray, Father God, for life to operate in our spirit, soul, and body. Father, in Jesus' name, thank you for miracle. Thank you for healing. Thank you for your glory. Thank you for confirming your word. You are real. You are true God. God of truth. God of David. God of Elijah. God of Israel. Father of our Lord Jesus. All powerful God. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Healing. Thank you for healing. Thank you for deliverance. In Jesus' name. Hallelujah. Nalpas sa amin na gito'y ijay cross. Nalpas sa amin na gito'y hindi pa nakatay, hindi pa nagpuwar ni Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. 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 Father Jesus. Jesus' name. Manifest your glory. Manifest your help. Manifest the life eternal. Heavenly life. And I receive it today, Jesus. So, Father, we believe nagpaypayso na ito'y asaw.
So na ito ay pinaka-powerful kanang save kada kami at tao. Di amin nga bunga ti baso. So nga na-set free kami. Ay salakan kami. Parang mo na ito ay karagitoy nga corrugation. Tapno ma-receive na the manifestation and experience, revelation ti Son. Commit me, Father, ito yung healing service, healing school, nga ado ti malukatan, ado ti maset free. In Jesus' name, Amen. Palakpak kini Jesus. Hallelujah.